Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music.
din na kailiw ko't barat arakop mo sa dinumang ti ayan mo di ako pas patay kuken ka yamanian nga ulbit ni gasa kapilit ka iniyan na ka aniya pa'y serviti biya nuawan kan dito'y ganda aniya pa'y serviti biya nuawan kan dito'y ganda saan ko man siya di pa basulim nung maragkaragda ayat kinlangin-langin nasikat na lawak anang baybay sana kalaam mo nuwag tuka tanak iti mo minsan umanay ken katawag ken pangumustan uray no na sakit pilit nga awatek kapanunutek na sikat ay ayatek pinunpunuak na pelak ti gumura jak ipakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agyan basulim nung marakarakda ayat kinlangin-langin tasikat na lawang anang baybay sana klaam mo nuwag tuka umanay ken kat makita na iti mo minsan umanay ken katawag ken pangumustan uray no na sakit
tigapuna ngamin ayat abinukel ta bulalayaw ti kapadana ngayaw awanak nga agpaisu dalan akilo na surut ko ngem ikarik keni sa patak ayat mo din to may sagmak unasem dagita lulwang panunot mo't paginanaem kuman yan tangay inkariken ka asa anak tu naging kukuna alulwa siyak kadibiyag ko tigapuna ngamin ayat abinukel ka bulalayaw ti kapadana ngayaw awanak nga agpaisu dalan akilo na surot ko ngem ikarik keni sa patak ayat mo din tun may sagmak unasem dagita luluam panunot mo't paginanaem kuman yan tangay inkariken kan asa anak tu naging kukuna unasem dagita luluam panunot mo't paginanaem kuman yan tangay inkariken kan asa anak tu naging kukuna yan tangay inkariken kan asa anak tu naging kukuna. Napanam apay tagalanga at parang sinap sa pulkang ngem di ka man la makita pimanaw ka inbatin na kaagmay maysa anya di mo kinayat wenoing ka kinakura napnapan ng apay takalanga at parang sinap sa pulga hindi ka man la makita pimanaw ka imbatin na gagmay maysa anya di mo kinayat wenoin ka kinagura naumaka
ating biyak ko iyag may sa nang runano sungkem ti iliw ko ken ka piman pa'y daytoy rigna kaput pa nagsina ay na nge maganan nusak anya nga ruti maramida aglabas ti aldaw simngit kenti lawag na dumaduma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko lami istiyak sapa akarayam to'y bagi jakun marikna dagitin na bara ay anyan na nagsamit nulagi pem di ayan naglabas aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na dumaduma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagak kadagiti parikot ko aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na dumaduma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na dumaduma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko inuliram to'y pusok pinanawa magtutok anya na nagsakit aniagad din anagutot tinururay kabiyag ko tinabayag akanito ngumawan di kan makita na agsubli to'y arpat ko sinugat mo daytoy pusok na nagayaken ka nang namnama ako
makita na agsubli to'y arbad ko. Sinugat mo dahito'y puso na akayat ken ka. Nanamnama agon uray ken ka. Naulilan di ayat nga sinanala. Gapon niya dayang di ko idenda. At akadin sa baringa kaya nayat. Anang gapuang mangpasakit ka na. Naulilan di ayat nga sinagata. Gapon niya dayang di ko idenda. At akadin sa baringa kaya nayat. Anang gapuang mangpasakit ka niya. Anang gapuang mangpasakit ka niya. Anang gapuang mangpasakit ka niya. Kinunam kanyak idi nga umadayo ka. Ngem sublianak to dayta ti karimbiag ko. Pusok ng namnama kit inururay ka. Aldaw ang naglabas kanayon ka asiksigaan. Tawag mo kinsurat awan met di inak mauray. Di tunggal darigmat nuy nag-agmay may sa awan ti marik na no dila sa empty kaunggat lipaten ka kunak. Ngem di kabelan daytoy puso taaging gaita ay ayaten kalata. Tawin nga naglabas diya ka nakalipas. Apay ngamin na di ka malipatan. Tinoran-oras sika tiyak dato'y kaunggat. Nupay nuing kulbo minsukat mo di sabali. Samit ni ayan ayatin ka man inwagsi. Di ka malipatan. Anya na nagsakit idi mapanet na ka nga adan sa bali. Tiin ka insukat sem ken panusa. Tiin ka insubad na pudno nga ayat. Pusok laeng tinasugat. Apkes ken sanaam ipturak ngalak amek ti panusa.
ka malipatan, tinoran oras ka, di adato'y kaunggak, nubay nuwing kulbo min sukat mo, di sabali, samit ni ayan ayat in kaman, in waksi, di ka malipatan. Biyak ko agsingsingpit kanto, nuawanak ton, ditasibay mo, sabay kumata, naipayan ka taragsak, umanay alagipem, hinton kailiunak, umanay alagipem, hinton kailiunak. Ditadenang awan nagbasolak, tay naramit komet amin at pagragsakan. Ngayon yaing subad mo, sinagtamlain to'y puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karing kanyak ingka tinalikudan, martira puso na ikalang. Anya pa'y tiser-serbina, nasamita langin langenta, awan amok, anak ka basolakin ka. Dita Goodbye.
basulak. Taapay si kantay ng lipat. Sa wemanuan niya tinagkurangak. Day tatamakawan iba ay mo kanyak. Di ko nada nalakalat manglipat. Nang sikalat nang isalda akto'y ayat. Tanalaklaka kadi agayat ti sa bali. No ti pamateg na sinaw na sudi. Kasano pa'y ti lubong ko no awan ka. Jap maipturan no siya kay panawam. Yadya kabaylan iteyag maysa. Tapamatig mo isulat iragsak ko. Apay kadi aniya nagbasulak. Taapay si kantay ng libat. Sa wemanuan niya tinagkurangak. Day tapamakawan iba ay mo kanya. Kasano ba'y di lamang ko no awan ka. Diyak maituran no siya tay panawam. Kadyak kabaylan itiyak may naisa. Tapamatig mo isulat iragsak ko. Kasano ba'y di lamang ko no awan ka. Diyak maituran no siya tay panawam. Kadyak kabaylan itiyak may naisa. Tapamatig mo isulat iragsak ko. Di mo maliklikan di problema. Paglabas di aldaw aduda. Makakapuirik na gaput rigrigat. Ket nariribuken aksen na ay. Ited mo, ited mo, ited mo ken Jesus. Isuami na dadagsen day tapuso. Ited mo, ited mo, at taleka ken
baliday adamet tiraksak nu ada sipnget adamet lawak nu ada tikrus adamet corona nulikudan tiulep init naranya iten mo ken Jesus isu amin na dadagsen day tapuso iten mo agdaleka ken kwana ken idin nantu ken katalna ken emana mariing matam bumangon kapsat ko kumita kalaeng ken ni Kristo di kaimbagan napakamangan di nakapulus nga baybayan iten mo ken Jesus isu amin na dadagsen day tapuso iten mo agdaleka ken kwana ken iden nantu ken katalna ken emana iten mo ken Jesus isu amin na dadagsen day tapuso iten mo agdaleka ken kwana ken iten nantu ken katalna ken emana ken iten nantu ken katalna ken emana ken iten nantu ken katalna ken emana kapneka basita balay ko di basita pirak ken balitok ngem syudad dagitin na subot ada palasyo abalitok tirabaw tituro ada palasyo ijay dagana inget ranyag ijay saan tayton amata engan kalsada puro abalitok nupay masansan masulisugan ken kas batuti pagidaan taritoy awan masno abalay ko palasyo balitok idyay nga to tirabaw tituro
pagarupen ana panglawak diak maopay taak paglorya ak gangana etak ngemak turturungak iti palasyo ken kurona tirabaw titurut ada palasyo idyay daganga inget ranyag idyay sa antay tun amataengan kalsada puro abalito Hadu nga agpaiso pakasairan rikna biag dito'y lubong kaslaawan serserbina mem di ka maupay di ka agsanut laglagi pe makanayon Ti kariti Diyos ken ka Di mo adinggen ibagbagati lubong Ken ka gayem ko Tadi na maawatan Plano ti Diyos kada tayo Di ka agbutem, di ka kapoy Di ka maupay
masika ket malipata nupay sika imo nang kaaya ken nakarig na iti kinadamsa nuamok na kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ken nanghem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas nuamok la kuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga upaw ket awan na tungpal kadagiti karim panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ket nanghem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas panawen itanem kan ken lagi panaweneng sugat ket agluni awan paset mo puso ket nanghem baro nga ayat inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas panawen daytoyen ti innak inararapaan napudno nga ayat inpaay mo kaniya nalawa nga taaw tinta nagbaitan saan nga isutlapet asangalen tani ayat sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten kabiyag ko
tiyag nanayo ikari asiksikan tulaeng ay ayate ingkat tungpal anem si kalaeng biag ko awan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyak mamati ka kumakani ako biag ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulaeng ay ayatek inggan tungpal tanem si kalaeng biag ko awan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyak mamati ka kumakani ako biag ko ay ayaten ka ipatpatek ka tinapudno si kala